Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi, n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Ngewe nitwa Ikwishimwe Emmanuel, hanyuma kora subscribe kugira ngo tuzagira inkuru nimwe izajya igucika. Ndi hano nkubwire updates cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara ikomeye cyane ihangayikishije isi iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Intambara ikaba yaratangijwe n'igihugu cy'uburusiya. Amakuru akomeje kuba menshi cyane, ari nako kandi bikomeza gutera isi yose ubwoba, aho perezida w'igihugu cy'uburusiya Vladimir Putin nyuma yo gufatirwa ibihano bigiye bitandukanye, birimo ko banke zo mu Burusiya zitemerewe gukorana n'izindi banke zo mu bihugu bigiye bitandukanye, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Japan, Abadage, Abafaransa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, bakoresheje uburyo bwa Swift system ifasha banke zikomeye cyane ku isi guhererekanya amafaranga. Ibi ngibi bikaba ari ibihano byatumye Abarusiya barakara cyane, kubera ko ibi ni ibihano byatuma igihugu cy'uburusiya kijya hasi cyane mu bukungu, kubera ko baba bahagaritse ubucuruzi bwacyo n'ibindi bihugu. Ibi rero byatuma uburusiya bujya habi mu bukungu. Ibi kandi byiyongeraho ko ibihugu bigiye bitandukanye byo mu Burayi byafatiye igihugu cy'uburusiya ibihano bikomeye cyane, birimo gufungira ibirere byacyo indege izo arizo zose ziva mu gihugu cy'uburusiya. Ibi nabyo bikaba byakwangiza ubucuruzi bw'iki gihugu. Nyuma y'ibyo bihano byose, perezida w'uburusiya Vladimir Putin yahise avuga ko ibihano byafatiwe iki gihugu cy'uburusiya ari ibihano bitemewe n'amategeko, ndetse ahita abwira minisitiri w'ingabo w'igihugu cy'abarusiya gutegura ibitwaro kirimbuzi bikaba biregeye, kuko isaha n'isaha bashobora kubikenera. Nubwo kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zabivuze ndetse zikabisubiramo ko nta musirikari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzigera ujya mu gihugu cya Ukraine kurwanya Abarusiya, kuko ngo byakwitwa ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kurwana n'Abarusiya. Ariko mu gihe ibi bitwaro bya kirimbuzi byatangira gukoreshwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba guhita zinjira muri iyi ntambara igitaraganya. Ibi ngibi rero bikomeje gutera ubwoba abatuye isi ko iyi ngiyi ishobora kuba ari intambara ya gatatu iri gututumba. Nubwo Putin kandi yatangaje ibyo ngibyo, ariko Leta ya Ukraine yatangaje ko yemeye ko ibiganiro bizaba hagati y'Abarusiya ndetse n'iki gihugu cya Ukraine kiri kuberamo iyi ntambara, ariko bikazabera ku mupaka uhuza igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cya Belarusi. Nubwo Abarusiya bashakaga ko ibi biganiro byabera mu gihugu cya Belarusi, imbere byaje kurangira perezida w'igihugu cya Ukraine witwa Volodymyr Zelensky yemeye ko ibiganiro bizaba, ariko ntibibere mu gihugu cya Belarusi imbere, ahubwo bikazabera ku mupaka wa Belarusi. Mu yandi makuru ari kuzamuka kandi, guverineri waho umujyi wa kabiri munini mu gihugu cya Ukraine witwa Kharkiv uherereyemo, yatangaje ko nubwo ingabo z'Abarusiya zari zamaze kwinjira muri uyu murwa ndetse hakabera imirwano ikomeye cyane, kugeza ubu ngubu uyu mujyi nibo bari kuwukontorora, kandi akavuga ko ingabo z'Abarusiya bazegeje inyuma. Mu yandi makuru ari kuzamuka kandi, nuko inama ya UN yateranye bari kwiga ku kibazo cy'Uburusiya ndetse na Ukraine, hakaba hari kwigirwamo bimwe mu byakorwa kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Mu yandi makuru kandi akomeje kuzamuka, nuko EU cyangwa se European Union yatangaje ko iyi ntambara ari kubera mu gihugu cya Ukraine ishobora kuzarangira miliyoni 7 z'abantu batuye Ukraine badafite aho baba. Mu yandi makuru kandi ari kuzamuka, nuko igihugu cya Sweden nacyo cyemeye guhereza ubufasha igihugu cya Ukraine kugira ngo gikomeze kwirwanaho muri iyi ntambara. Ayo niyo makuru yaragezweho nari ngufitiye afite ahantu ahuriye n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Nubundi ariko ndibuze kugaruka nkubwira andi arabagezweho. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kudukurikirana niba ushaka kugira amakuru ahagije kuri iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.